베드로전서 2장 1-р Петр 2, 9절입니다. 2-ын 9. 2장 9절 함께 읽겠습니다. 2-ын 9-ыг хамт уншия. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаан тахилч ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар тунхаглах юм. 하나님께서 우리를 어둠에서 불러내셨습니다. Бурхан биднийг харанхуйгаас дуудсан. 예. 그리고 예수님의 놀라운 빛으로 인도하신 목적을 여기 기록하고 있잖아요. Тэгээд Есүсийн тэр гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан зорилгоо энд хэлсэн байгаа. 우리를 왜 구원하셨느냐? Биднийг яагаад аварсан 왜 бэ? 어둠에서 불러내서 빛단 가운데로 들어가게 하셨느냐? Яагаад харанхуйгаас дуудаж гэрэл рүү биднийг оруулсан бэ? 하나님의 은혜와 구원을 세상에 전하게 하기 위함이라. Бурхны нэгүсэл болон авралыг энэ ертөнцид тунхаглуулахын тулд 그 목적을 분명히 기록하고 있잖아요. тэр зорилгыг энд тодорхой бичсэн байна. 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. Тэгэхээр түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар 그 тунхаглах 아름다운 юм. 덕이 뭡니까? Энэ хүчрхэг үйлдэл гэдэг нь юу вэ? 복음이잖아요. Сайн мэдээ. 예? 하나님의 그 은혜와 사랑을 세상 모든 사람에게 전하기 위함이라는 겁니다. Бурхны нэгүсэл болон хайрыг энэ дэлхийн бүх хүнд хүргэхийн тулд байна. 그래서 우리가 구원받은 목적을 분명하게 알고 살아가야 됩니다. Тиймээс бид бүхэн өөрсдийн аврагдсан зорилгыг тодорхой болгож амьдрах хэрэгтэй. 하나님은 값없이 은혜를 주신 거잖아요. Бурхан үнгүйгээр энэ нэгүслийг өгсөн биз дээ. 이사야 50 돌아가 보겠습니다. Исая 55 руугаа буцъя. 하나님은 값없이 은혜를 주신 거예요. Бурхан бол үнгүйгээр энэ нэгүслийг 돈 없는 자도 오라. мөнгөгүй ч 너희는 ирж 와서 3억 대 돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라. Ходолдон авч идэх тун ирж мөнгөгүй үнгүйгээр дарс суу 여기 ходолдон ав. 놀라운 표현이 있습니다. Энд маш гайхалтай илэрхийлэмж байгаа. 사라고 말씀하시면서 Ходолдон ав гэж байгаа мөртлөө 동시에 돈 없이 값없이 사라고 말씀하십니다. бас түүний сацуу мөнгөгүй үнгүйгээр ходолдон ав. 세상에서는 돈이 없으면 살 수 없습니다. Энэ дэлхий дээр мөнгөгүйгээр юм ходолдож авна гэж байхгүй. 좋은 물건일수록 더 많은 돈을 지불해야지만이 살 수 있습니다. Чанартай юм байх тусам илүү өндөр үн төлж байж ходолдож авдаг. 그런데 하나님께서 주시는 구원은요. Харин Бурхны өгдөг аврал 돈으로는 살 수 없습니다. мөнгөөр ч ходолдож авах аргагүй. 돈이 없는 사람도 공로가 없는 사람도 자랑할 것이 없는 사람도 실패한 사람도 오라고 말씀하시잖아요. Мөнгөгүй хүн ч гавьяа зүтгэл гаргаагүй хүн ч бүтлгүйцсэн хүн ч ирж ходолдож ав гэж байгаа. 왜냐하면 Яагаад вэ гэвэл 구원은 인간이 값을 지불함으로 얻는 상품이 아니기 때문에 энэ аврал гэдэг чинь хүний зүгээс гавьяа зүтгэл гаргаж иж ходолдож авдаг зүйл биш. 하나님께서 은혜로 주시는 선물이기 때문에 Энэ бол Бурхны нэгүслээрээ хүртээдэг бэлэг учраас 그래서 구원은 하나님께서 우리에게 주시는 선물이라고 말씀하시잖아요. тэгэхээр авралыг бол Бурхны бидэнд өгсөн бэлэг гэж байгаа. 왜? Яагаад 우리는 구원의 값을 지불할 능력이 없습니다. бид бүхэнд авралын үнийг төлөх чадвар байхгүй. 그래서 어떤 사람은요 자신의 착한 행동으로 구원을 받기를 원합니다. Тийм болохоор зарим хүн өөрийнхөө сайн үйлээр аврагдахыг зорддог. 그래서 나는 다른 사람보다 선하게 살았습니다. Тийм болохоор Роби бусдаас сайн амьдарсан. 나는 큰 죄를 짓지 않았습니다. Роби их том гим нүгэл хийгээгүй. 나는 교회를 오래 다녔습니다. Аби сүмд их удаан явсан. 나는 헌금도 하고 봉사도 많이 했습니다. Роби өргөл барьцж их өгсөн, их үйлчлэлч хийсэн. 이런 것들로 자신의 구원을 확증하려고 합니다. Ийм зүйлсээр өөрийнхөө авралыг баталгаажуулах гэдэг 구원은 그렇게 얻을 수 있는 것이 아닌 거예요. авралыг тэгж авдаг юм биш. 구원은 오직 하나님의 은혜와 사랑으로 값 없이 우리에게 베풀어 주신 거예요. Авралыг бол Бурхан зөвхөн өөрийн хайр болон нэгүслэр үнгүүгээр өгдөг. 그래서 값 없이 살 수 있는 것이 바로 구원이라는 겁니다. Тийм болохоор үнгүүгээр худалдаж авах боломжтой зүйл бол аврал. 근데 나에게는 값이 없는 거지만 Гэтэл миний хувьд үнгүй байна. 그 은혜와 사랑에는 하나님의 희생이 있었다라는 사실인 거예요. Гэхдээ тэр нэгүсэл болон Бурханы хайранд Бурханы зүгээс гаргасан золиос байгаа. 우리에게는 값 없이 주셨지만 Бидэнд үнгүүгээр өгж байгаа. 구원이 아무런 값도 치러지지 않은 것은 아니라는 겁니다. Энэ аврал ямар ч үнгүүгээр бүрэлдэж бий болсон юм биш байна. 그 값은 엄청난 값이 지불되어졌다라는 사실이에요. Түүний төлөөс нь асар үнэтэй зүйл явсан. 지금 이렇게 초청하기 전에 Одоо ингэж урьхаасаа өмнө 그 값이 어떻게 지불되었는지 53장에 그 말씀이 기록되어 있잖아요. яаж үүний одоо үн төлөгдсөн бэ гэдэг нь 53 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 5절에 53-ийн 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. гэвч гэмтүүлтлийн мань улмаас тэр хатгагдсан хилэнцгийн мань улмаас тэр бяцарчээ. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. Амар тайвны манд өлөө дүүн дээр гисгэл байж шархаар нь бид эдгэрчээ. 이 55장 우리를 초대하기 전에 53장에
고난 받는 종에 대한 말씀이 기록되어 있는 겁니다. За тэгэхээр 55 дугаар бүлэг дээр биднийг урин дуудахаас өмнө 53 дугаар бүлэг дээр зовж байгаа боолын дүр төрхийг хэлж байна. 죄 없으신 종이 우리의 죄를 대신 담당하셨기 때문에 Гим нүгэлгүй тэр боол зарц бидний гим нүглийг өөртөө үүрсэн. 이 55장에 돈 없이 값 없이 오라는 초청을 선포할 수 있었던 겁니다. Тийм учраас л Исая 55 дээр гарч байгаа мөнгөгүйч үнгүүгээр худалдаж ав гэж байгаа энэ үгийг бидэнд зарлаж байна. 우리는 우리 스스로가 우리의 죄값을 지불할 수 없었습니다. Бид өөрсдөө гим нүглийнхээ хөлсийг төлөх аргагүй байсан. 그래서 예수님께서 자신의 생명을 대신 값으로 지불해 주셨습니다. Тийм болохоор Есүс бидний оронд өөрийнхөө амийг төлөөс болгож өгсөн. 그래서 우리는 십자가 앞에 빈손으로 나가는 거예요. Тийм учраас бид загалмайн өмнө хоосон гартаа очдог. 그 빈손으로 나온 사람은 그리스도의 의와 그 생명과 은혜를 받게 되는 겁니다. Хоосон гартаа очиж байгаа тэр хүн Христийн зөвхт байдал ам болон нэгүслийг хүртдэг. 어떤 사람이요 감당할 수 없는 큰 빚을 졌습니다. За нэг хүн өөрөө төлхийн аргагүй өрөнд орсон байна. 평생 일해도 갚을 수 없는 빚을 졌습니다. Насан туршдаа ажилласан ч төлж дийлэхгүй хэмжээний өр. 근데 어느 날 돈을 빌려준 사람이 찾아왔습니다. Гэтэл нэг өдөр мөнгө зээлдүүлэгч нь ноцсон байна. 그리고 말합니다. Хэлж байна. 당신의 빚을 모두 갚았다고. Таны өр бүгд төлөгдөжээ. 이 빚을 진 사람이 갚은 적이 없습니다. Тэгэхээр энэ зээлж авсан хүн өөрөө төлсөн удаа байхгүй. 나는 갚은 적이 없는데 누가 그 큰 빚을 갚았냐? Би төлөөгүй байхад хэн тэр их үрийг төлсөн юм бэ? 갚은 적이 없다라고 이야기합니다. Би төлөөгүй штэ гэсэн байна. 그런데 누군가가 당신의 그 빚을 갚아주셨다. За тэгтэл хэн нэгэн хүн таны оронд төлсөн. 그러면 그 사람 빚진 사람의 그 빚은 갚아진 겁니까? 안 갚아진 겁니까? Энгвэл тэр өртөө хүний өр төлөгдсөн үү төлөгдөөгүй юу? 갚아진 거예요. Төлөгдсөн. 대신에 갚아준 겁니다. Оронд нь төлсөн. 우리도 마찬가지인 겁니다. Бид адилхан. 대신에 갚아주신 거예요. 대신. Бидний оронд төлж өгсөн байна. 우리는 정말 그 죄값이 너무나도 많았잖아요. Бид бүхэнд гим нүглийн хөлс маш өндөр 도저히 байсан. 내 능력으로는 갚을 수 없었잖아요. Бид бүхэн өөрсдийнхөө хүч чадлаар хизээч төлөх аргагүй зүйл. 근데 대신 갚아주신 거예요. Гэтэл бидний өмнөөс төлсөн байна.